Ang umpuhanku latamu ni meriah karitu na tema renungan na lutuyana rukuna imiri Allah na iangamu lahuang ada kapundana lieling la luhu kawudu dokong budima dalat hau lupalan dalat dokong budangku na patanan na lutuyana yedu yaka nandalar walu bawana parahanya na banjar karena wulung ga maumbu kapia ku iya ngambu lahuang ada nyuda angubu hanggu latamu na iniriyehu karitu bana bieling la uma nia pamangilar na iami ninyapa ladalu urung nanya wikina panahala ka pamangita nduandandi nanyaka ngiki hamat pada urung yang na anada na mabidi-bidi panahala ka papanjat buongo ang na leina iami patakan nanyakan rupu napahanggang na maharui laluri hanggang lainan na iami wanaka kandi baik nyungga inan kundadi ang nyimi dumandula kay nyimi lat alu hangga niya yana ang umpuhanku lakawungan lakuna banjar ihirain panaluhu kaweling latana lehir imiri Allah nandutu ndaki manu leimuha na pembada pindina na makapipi na banjaru ihirain di Allah na patakay na pawukun rihi-rihi imiri na patakanya na pawukuna rukuna iyang na lahuang ada banjaru ihirain i Allah na mamaraw mo dita laawang nah ndajia bayang panandutu ndaki nanja rihi wieling lanuna imiri na iyang lahuang ada banjaru ihirain ia batunu imiri napaaw niya imuha kana hei lak kandula hinay dangun naparahanya imuha pawulu pangia mau na imiri dangun ihinang bundata na pambada petakan ang buhanggo i Allah nama iya ngongo lahuang kaunggur na kaunggur nangalanya nama piku maham dang mana imiri ira Maria niya napakawandi na banjar buwan dabana nama pabietang napahangada tengu lapang mayauna la dalurui dayuka i Allah nimanya dang na iangang lahuangan danyuta bana wanda mapia kumahamu ang luri palupang na kembadaran higpia po na nyuta palaku lapang na mapabietang ngarabe
Karena tu ninja dimiri nama iama lahuanga neta. Amin. Malakata hamayang. Ia nayaka na etina miri mata kanimanu ako la etina nuna. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.